Kuuma muruwe akwa tariki 22 mweri muhituku, hana Wacuka uria ni nyina wa Geoffrey Mwathi, mwanake wa ukuru wa miaka 23 na uria wakuire na njira ya kiriga thutha wa kwirikana aguire kuma gorofa-ini iguru kuria muini DJ Fato aikaraga mwena wa Thika Road ndari ahuruka akienda kihoto kia muruwe githingato. Umuthi Wacuka hamwe na mawakiri ake atandatu nimegwikinyitie wabici-ini nene cia ruhonge rwa uthuthuria DCI kwandikithia ndumiriri igii gikuu kia muruwe. Mawakiri aya makiranira gutigirira kihoto gia family no ni gia thingato. Justice for Jeff. Maya makihanikaga magana ma andu kuuma kaunti-ini ya Naikuru nimatabanirie mururungano wa thayo tauni-ini ya Naikuru makienda kihoto kia Geoffrey Mwathi kionekane. Mnyonge hana haki, kwa sababu kama ingekuwa ni mtu mwingine alifanya kile kitendo, sasa hivi watu wangekuwa mahakamani. Makuite ifadiko arurungania ya matongoretio ni MCA wa wadi ya Mau na Cyrus Degwa ni moritie thirikari gutigirira ni aikia ngono ekwirwa aria othe makuruhanitio na gikuu kia Jeff. Na yule mtu ambaye ametenda kitendo anajulikana. Wale wote walikuwa hapo kwa nyumba wanaonekana hata kwa CCTV. Kwa hivyo mimi kwa hayo mafupi, tuko tayari hata kama ni kutoa mwili wa Jeff tena kwenye kaburi, post-mortem ifanyike ili haki itendeke, tuko tayari. No kwa wakati huu, wacha Jeff awe kielelezo, na kuwe kielelezo ati kwa sababu hauna mashiringi wewe uko na pesa ati mwingine unafinyiria mwingine. Mwena-ini wake MCA wa wadi ya Kihingo Simon Kamau ni ugite riu no nginyanagia ikinya ritacukirio ekwirwo agikuo kia mwanake uyu kwaga uguo muingi no guthie na mbere na gutabania mirurungano ya kuhinyiriria kihoto kia mwanake ucio githingato gukwa kiuga matikwirorera ringi andu makiuragwo na njira ya kiriga hatari ikinya riratacukio kiwatho. Na kama haitatendeka kwa muda wa siku 14 sisi tutachukua hatua nyingine, kwa sababu ni kumaanisha ya kwamba wale, kwa sababu wanajua hao wasanii na watu wa kutoka Nairobi wana pesa na wanajuana. Sisi kama raia tuko na nguvu ya kuitisha haki ya Jeff. Mururungano to uyu ni utabanirio ni aikari kuuma miena itiganite ya Kasarani kaunti-ini ya Nairobi aria mekururunganite nginyanagia kuria DJ Fato waikaraga nyumba-ini ya Redwood mwena wa Thika Road, nyumba-ini ria kurerikana Geoffrey Mwathi acemanirie na gikuu giake kiria ni gia kiriga.